ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хуба вақтотон хуша. Агар имрӯз хато накунем 29 май 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 136 сомонӣ. Чанд қанигоҳ кесем бардруи азиз на рубл на боло мерава на поён ами 136 истодагӣ озӣ. خلاصا در امروز نوار ماشین مرسدس هچکه است یک پشکه در زمین در کره خانه زمین سر میشود شهر دوشنبه خانه 80000 است در ناحیه یاوان خانه است در شهر کلوب دچه است در درای رومیت کوارتیر از اون است در شهر دوشنبه کوارتیر است در شهر سور و یک کمنات اجاره است در شهر بخترانی که کوارتیران مثال در کرهش هم یکدا در ویدیو گام میزنم قضیه ویدیو همیه که خانه زمینی 48000 سومون دو کمنات کوارتیر است 70000 سومون بدروی غریبم شما میتونید که خانه زمینی را 352000 روبل بخرید دو کمنات کوارتیر است 514000 روبل و دیگه چیزای ارزان هم روی کردگم ویدیو بذار بخزیک توشه تماشا کنیم باور دارم که نرخ نوش شما مخول میشوه یا دون لایکی را بشکنین کسی در کانال ما مهمونین подписаться سکنین подписаться میریم اکوس دوستا دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریووسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا امی تریتور در بردرو بار جمع میشوه بار طرف دوشنبه بختر یاوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن نقش با مصلحت بردرو ای روی کیلو زویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیش بورتونا میبره به یگان تشویق دوستانی عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر بگیرین بسیاری بردرو подписаться کردگان مثال ای دوره قدیم خیلی میدونن که مثال چه خیلی کاروبار بردروی که نو подписаться کردگان نمیدونن مثال چه خیلی رکلام کنم نمی رقمای دیسم بردروی عزیز در واتساپش ماشین خانه زمینه کوارتیر رو ریکنین ما برای خریدارا رکلامش میکنم این رقمو کشتگی فقط واتساپش کار میکنه دوستان عزیز ویدیو را سر میکنین بچه اچکیدار نوار سر میکنه التماس با دقت ویدیو را تا آخر گوش کنین خلاصه تنجیبه دایده بردروی که پشکویی که شهر دوشنبه خانه کوفتسین مرحمت گوش کنین هم فروشی هم مالشی خانه دیسین قرار داره در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی محله چینتپا نزدیکی پوست دو سوتیق زمینه سه در خانه کردگی ремонтش میونه حاجت خانه حمام آشخانه داشته اوی کچه هم داره بردروی عزیز سویچ هم هسته حجتش میگه انا حلنامه سود داره سرتیفیکات داشته کدومی که بگیره با نام همون مثال شرطنامه خرید فروش میکنه میگه نرخ بردروی عزیزم 250000 سومان میگه ارزان میشوه و صاحب خانه گفتگی که علی شام میشوه با کوارتیر در شهر دوشنبه مرحمت بردروی عزیز معلومات در بر اکران نویسگیم انا 250000 سومان ارزان میکنه و علیش میکنه با کوارتیر در شهر دوشنبه نمره تلفنش ایمو واتساپ داره بردروی عزیز زنگ زده معلومات بیشتر بگیرین انا بردروی عزیز کسی که ما در подписаться کردگیم با یک انا دچه ارزان قبول کنین بردروی عزیز دچه فروشی خریدار در شهر وحدت درای رومیده دو کمنات داره 11 سوتیق زمین گردش زبر خطی محکم کردگی لوی دریای کوفرنیهون در دوستانی عزیز اگر عصبات خراب شدگی باشه این دچه را میخری عصبات آرام میشوه یک برادر بردروی عزیز خچم به حد انسانی خوب اینه که نرخش میگه که 210000 سومانی بگو کسی خریدار باشین بردروی عزیز زنگ بزنین بگین که نمره را کانال سعود تجی گرفتم با شما دا ارزان میکنه بردروی عزیز نمره پایانگیش واتساپ هم داره معلومات در بر اکران نویسگیم زنگ زده مصلحت کنین دوستانی عزیز اگر شما یگان رکلام داشته باشین زمین خونه کوارتیر ماشین مغازین چیزی که برای فروش باشه بردروی عزیز میتونین که در نمره واتساپ ما روی کنین و برای خریدارا را رکلام زورش میکنم دوستانی عزیز یک کمپانی را گپ میزنیم بعد این کمپانی گپ زدن خانه های ارزانی به پول میگذاریم بردروی عزیز کمپانی که بزرگلی و کمپانی که نظرش ما توصیه میتیم برای گذشتن سرحد شما را ای مسکو و مسکوفسکی اوبلاست ای پیش خونتون ای جای کارتون مثال گجوی در که این برادر دا ادوب نیا میره و ای همجا شما را میگیره با سرحد قزاقستان ان شاء الله که سوق سلامت مثال میبرن میارن بردروی عزیز ماشیناشون ماشینای زمانوی ای بردروی عزیز کمپانی بسیار اینه که بردرو کمپانی بهترینه چند سال شد مقصد همی کار برده بدین نرخش میگه که 7500 روبل بگو 7500 روبل اگر زنگ بزنی بگو که نمره را کانال سعود تجی گرفتم تدا بردار سکیتکا میکنه
ҳар дин рақамҳош WhatsApp дора. бардрои азиз, касе ки дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, лайка фаромӯш накунен. Не бача, лайка. бардрои азиз, як хонаи арзона гап мезанам. бовар кун, нархиш зур да, ҷош ҳам ҷои беҳтарин ай. Пул мешид, ҳози худам мехаридамаш. Як камтар пул дорам, як камтар дигар намераса. Ягон кас боша яқа қарзам бита. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, тарафи Полигон, деҳаи ҳаёти нав. 5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ба ният дар дурунаш будай. ремонташ коробка, овсвеч мега ҳастая, мегзарониш тамом. ҳамсоя овсвет доштиян. ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ, тай долонда як кухнича доштай барои ошпазӣ. нарша бардрои азизам 80,000 сомонӣ мега. 80,000 сомонӣ. беҳад нархи арзон. касе харидор бошем бардрои азиз, занг бизанем, бо 80,000 сомон арзон мекна ва соҳиби хона мега ки али шам мешава ба квартира дар ноҳияи Ёвон. маълумотша дар баре ки нависагим, бардрои азиз, занг зада маслиҳат кунен. хонаи зур айне ки бардрои азиз, касе ки ай ноҳияи Фархор ё ай шаҳри Душанбеҳен, бо диққат мара гӯш кунен. як гапашкада ана замин дар кора ай ноҳияи Фархор боша, мега ки фақат ай ноҳияи Фархор ай раёнаш боша. ай гиҷои раён боша, мега фар надора. ай мақсад раён боша мешава, ай қишлоқо набоша. бардрои азиз, бори дигар такрор мекунам ки ана замин айми раёни Фархор боша мега. 2 сотиқ ё 7 сотиқ замин боша мешава. сумаш бо маслиҳат ай. касе ки замин дошта бошен ай ноҳияи Фархор, ҳами апашкада занг бизанен. фақат ай раён боша замин мега. ва бардрои азиз, бо гуфтагие ки ай шаҳри Душанбе ай гилбита 1 сотиқ заминам боша мешава. мақсад ҳам ай раёни Фархор ай сентрш дар курай ва ай гилбита дар курайша. касе бардрои азиз замин дошта бошен, занг бизанен, сумаш бо маслиҳат ай. бардрои азиз, як канали навӯи кардагиам, мошинҳои фурӯшӣ фақат дар ӯ мепартом. аму канал агар мисол буковен, дар комментария ҳаст, дар аму комментария нигоҳ кунен, силкаша мондагиам. бардрои азиз, мошини фурӯшӣ Мерседес сечка, соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензин газ будай, коробкаш механик. адрес бардро ноҳияи Балҷвон да қарор доштай. ноҳияи Балҷвон, деҳаи Зардолудашт. ана бардрои азизам, нархиш мега ки 60,000 сомонӣ. касе харидор бошен, арзон мешава. номерои поёнгиш, номерои расияша, WhatsApp ҳам дора. бардрои азиз, занг бизанен, Мерседес сечкара бихарен. 2002 солай мега. бардрои азиз, мегзарем ба 6 мелони имрӯза. шери нар ховуд набара. ховуд бурдиса боша бихея кофе талха биза, бовар ки хов повуд мепара, кинои индискира мемонӣ, то хиша тамошо мекунӣ. бардрои азиз, хона дисен қарор дора дар шаҳри Кулоб, тарафи Гилбоғишда. ана 5 сотиқ замина як дар хона кардагӣ, ремонт дора мега. бардрои азиз, хай даринаш мисол суратош нестай. соҳиби хона гуфтагия ки як хонаи 3/4 дора, кайлдори ана 2/3 дора. хона шикатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, фавран фурӯхта мешавад. 5 сотиқ замин, айраи калон 600-700 метр дур буда. бардрои азиз, адрес шаҳри Кулоб, Гилбоғ, болои мазори Сомон. нархиш 48,000 сомонӣ. 48,000 сомонӣ. 48,000 сомонӣ. э бародар, нархаби? бардрои азиз, дар аввали видео гуфтам ки як квартираи иҷора ҳастай. ҳаштон ба исбат ба усбат намедонам неки. квартира иҷорае бардрои азиз. фурӯшӣ нест, иҷора. не мисол мерай пула метӣ, иҷора мешинӣ. квартира мешинӣ. бо диққат гӯш кунед. квартира иҷора қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған. як хонага 2 метр 50 квадрат, ана домои пешина хона нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона ба иҷора дода мешавад. ремонт дора пеши таксиҳои Кривой, пеши мактаби 11. 3 моҳаша период метива медрой зиндагӣ мекунӣ. халаденик, қолин, парда доштай. дастурат маълумай бардрои азиз, нархиш 1300 сомонӣ, як моҳашай.
1300 сомонӣ як моҳа арзон намешава. 3 моҳаша период метива медрои квартиран мешинӣ, яъне ки иҷора мешинӣ. шери нар бардрои азизам, апашко модаро хоҳаро дар Россияам пула ҷамъ кардагиан. Яхелаш мега ки ай шаҳри Душанбе квартире арзон бумон мемонӣ қимат. Ина бардрои азиз, ин канали ма сохта шудаги барои хонаҳои арзон, барои ҳамун подписат сакнен ҳамин видеоҳои ма шумо дар рафтан мегира. Бардрои аз хонаи дишен қарор дора дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гилбита, духонага 1 этаж 35 квадрат, дом новостройка, хона ремонт доштай. Соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гилбита, духонага 1 этаж новостройка, гуфтагӣ нест ки дом чанд этажа. Нархш бардрои азизам 180 000 сомонӣ. бардрои азиз, агар нигоҳ кунед числаи видео барвақт боша, занг бизанен. Агар дер шидагӣ боша, занг назанен ки уже ин квартирара фурӯхтагиай. Имрӯз 29 майи 2023 дӯстони азиз. медонам ки подписчикои ҳисорӣ беҳад бисёр дорам. бардоре ки ай шаҳри ҳисорем бо диққат квартира арзона гӯш кунен. квартира десен қарор дора дар шаҳри ҳисор, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора 40 квадратни метрай. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додагие ки салом, манзили ана истиқоматӣ дар пушти ана хлебзавод Гидрозол мега қарор дора. ҳама шароит дошта. бардрои азиз, овушпастаяни ҳастай мега, боғча, бозор, мактаб наздикай, маркази шаҳри ҳисор ҷойгир будай. нархш бардрои азизам 170 000 сомонӣ. арзон мешава, мисол арзон мешава намешава навистагӣ нест. бардрои азиз 170 000 сомонӣ гуфтагиай. харидорои анид бардрои азиз ба занг бизанед. бардрои азиз, яктанимта квартираҳои қимат мемонем ва яктанимта арзон ҳам мемонем ки бардрои азиз ана бисёрот хай ана сум надорем, бисёрот сум бисёртар дорем, бисёрот камтар дорем. барои ҳам бардрои азиз бо як квартира арзон мондагиам, ана мақсад без ремонт тай коробка ҳай. бо диққат гӯшен хаёзи ҳамаша гап мезанам. квартира десен қарор дора дар вилояти Суғ, шаҳри Истиқлол, духонага 5 этаж 47 квадрат. домои пешина квартира без ремонт тай. бардрои азиз хай мисолан дароша харидагиай, на дари беринша, дарои диринша яктанимташа харидагиай. ана духонага 5 этаж шаҳри Истиқлол, нархиш 70 000 сомонӣ. 70 000 сомонӣ. бардрои азиз, касе харидор бошен занг бизанен. без ремонт айне ки хай мисол дароша овардагиай. дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза ана мошини арзон рӯй кардан. ану апаҷонамда ана замин дар кор буд гап задем. хонаи иҷора буд бардрои аз яне ки квартира иҷора буд дар шаҳри Бохтар. хай квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан. бардрои азиз, хай чизе ки рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи набоша. гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаячкидор, барои дастгирӣ кардани канали савдотиҷӣ. бардрои азиз, яна илтимос мекунам як дона лайкира биҷихен ва дар комментария бинависен ки беҳтарин видео. бардрои азиз, аз ки ҷое ки хона замин квартира намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷа ма дароӣ накардам. бардрои азиз, аз ки ҷое ки мисол замин квартира ана хонатон дар корай, комментарияда бинависен. ма да мисол арзонтар роӣ кардан, ма барои шуморо реклама мекунам. ва бардрои азиз, ана раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. дӯстони азиз, хай дига гапам надорам. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе то охири видео қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. бардрои азиз, ана як-яке настрени боша ки қати шумо шӯхӣ мекунам. бардрои азиз, хитон маро медонен, касе ки подписатсия кардаген айаввал настрени боша, вақтам хуш боша, кам қатитон шӯхӣ мекунам. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, хаяка.